Sompa FM. Nebema wenijie eni aketiapa nebema wenijio sabra boy mo dajini be natural sunu de wonya nebema wenijie aketiapa so kamu ema aketiapa papa wafidie neto Sompa FM TV why Yasin Sompa mani jeni akati apana unu warada Sompa de asitne imunu ema akati apa Ye no mai munsam makudi munsam jina ne kasebo Biji sam ni eja su sem jina Sompa de abama Ye jina ye tie Sompa Emma Katiapa, Sompa TV, Emma Sompa TV, Emma Oh, wisdom ni mitie Sompa FM, he Sompa TV. Ene eye da kesi atwedi amponto trobonsu kwame basaya domno aye ebusia ya sori jonkupa bi so no siabo eye asedanko a ensem wa yensem twrofo ensa so ene kwasia da anopai kita wonsa July bosome no ne da etoso aduonu enso afimpinu ene aduonu enumu a wosemo pani esemu eyi die ditie ene yesi adwa yade eba besum se Sompa 106.5 FM no sia bremo kasie yatudin nana Gyasi no sia bremo kasie sanse ekoba sempremo no adansie ne mapapapa ena wadita ya chikutu sebam ema ye ba besomo ensam no hya no so se jene ho sakyeremena efri Sompa 106.5 FM akraso a esanso agigum ewasante emantemu Sompa 93.1 Kumasi afi Ayiko FM 100.9 Adamfopo Radio ebutu Paris France abrochimemu a wonom so asonsemu a womo to pete afi takwa Sompa 101.1 takrade Sompa 103.3 tachimani Sompa 106.1 sunyane so Sompa 98.9 enkranza Sompa 90.7 na afi doma enso Sompa 101.3 afi upiemu a mankesim ene ne mpotamu a Kingdom FM 106.1 u Facebook no so no oru asafo kanta kadama ntino wo streaming live wo Facebook no so a Sompa 106.5 FM Accra yesra wo share ho no like page no emba ye no wa share ama fofo so enya bi ahwe YouTube no so demo live Sompa FM live www.sompaonline.com website ya oru atabwati adama yesemu for penny wakutire ni nyina potokasemu brofo edi akoguwa no ma obetumi akọ no akọ kinkan bie na ena no pay ensemu ayedidi wonto ano eni animu bi eni nipa nine da so wa posifo ensemu a efa MPA scandals no na aya disuafo a wanom agentete ye ewo Odumasi DA Basic School wanum su de nom hia na GTech fonso na ekase se obi biara womo ma no kwan a wo yusu womo title bi ti se doctor ene ho no abono womo be hyase aye nhwehwemu Chiniye amanyoko NDC emefa miamia wanum se free chinekọ wanum bia bibimu de adea na SSNIT adwumakodo ekyerese womo ne mahamake ebeye adwumaden pa de aboa pensioners a womo wi a kyerese na womo ni atutu aka wonsam Ebusia ensempi ka yenim ho ene na no pay enuanu banu yesi adwa ye de ba besom se
Sompa 106.5 FM no sia bremo kase apesma kadihia yaje pene ne ase adwae ba binsami ade ama o medin abena badu adepa kofi menimini aba oba pa nana ya keche ya basisia Sompa FM. Adechma ma yamu akwaba jebreka se bono enchemu ankasa enie setiefo ebeka yi a enche bia ena ebeto odwase kane openyi kwanchefo a na oda MPA ano yewura Mustafa Abdul Hamid ebeto odwase wobra ofree no office no asesi kasembi ekoye basabasa ewo no office nam so ema ebeto odwase aposifo etonsa de friend no na ene ono nko ena okoye nipa nko bi ka ho a wamu nyina ekopie mu ana wamu ebusebusa wamu ensem de afa sika bi a ayira eho na ne ya meka sei Dr. Mustafa de posifo ese wonko fie na ewomu anu waba emreso anu waba na waba bekyekye no ho ne adeade a na nipa ennan bi a akade meka sei wamu da so a ewo posifo aso ya niema na posifo hwehwe fi wamu ho no enya ade a wamu etimi emiti boni beka sei bail conditions no wamu ene posifo ntimi ankan wi a meka sei wamu da so a ewo posifo aso ye na sa nipa endan ye A2 enafe Albert Ankra A4 Bright Bedi Akumensa A6 enafe Kweku Aboaje Akwa enso A87 na womo enai edaso awo posifo aso ye na posifo echese kwapem se womo bail condition no womo be mitie no enya ade a womo bema womo akofie Mustafa Hamid eni nipa mienu bi akade womo de womo mitinti no posifo ama womo kwan eso womo nkofie se ne medi kan ekan ye no na OSP ena nsemi nyina ekopie yi ewo na so ye na ebeto odwa se OSP achaje yewura Mustafa so wontua 2 million Ghana cedis a ni nyina ne se na 280 million Ghana cedis kebi ewo eye no office na dwuma ekonomu a na ayira ya wo mo hwehwa na wo mu nto mo susi se bio doctor ena de nsa abomu eno nam so ema 2 million Ghana cedis OSP achaje ye ema Dr. Mustafa Hamid etimi etua ye na eno edanche nipa mienu a yeyi wo mo no so ene ese na wo mo ewo oil marketing company asue bulk oil distribution ya eno do na wo mo chese asesike bi nso ehusem ekoye atwe ewo hodomo a mi ka sei nipa yeyi wo mo enan ya aka no wo mo da so a ewo ho Ebusua wonsam foforo mu no Yewremo ewo National Democratic Congress itronti afro NDC emefa miamiao akatamanso wonom akache bese na kakrani na briche ebo oman nyina upiemo ewo akwatia womra bedwani ya na wo ho eyononyamfo NS ya okumi woti nananom ensiedo abusuasam no eyarehwo sempa na ekobasa no eja sede amamra afia pem ahankono ediokonomi no 1992 constitution no eka no ewese wonom sakoto aba abroni beka se by election na wonom enya anamsini papa edema eyesa empesoa no na empanifo tena se wo muguso a wo mkaka won ho bomu enti no MPP NDC eyeda ya wonom mienu ene begina wontem na NDC amanyoko ena wonom de krata bei na krata wonom de baye opania nensa ehye krata na so eye twetwe opania wo de ma ekoi ononyamfo fififi avekwete wono na nensa ehye sa krata yase a wo mo abani a wo kire mu sei nyankopon ya adomu a July busumi aye wo mu ya ne de toso aduno enwotwe eye edachna Monday nyankopon ya adomu edachna wonom ebie enkrata mu ede atoho ewo epoye emantemu wo mo atena ye kese a ewo ho wo bibia da wo ye ekuoba na se emra ema ho kwan ema wonso wutumi ekofa forms se opese yenyina wunyina ne yanto so aba se mra hyebedwani ewo akwatia abato mpesua so nko ade dachina NDC amanyu ko se wanum abie wo mapono mu ato ho a ubetumi akopie mu ewo Eastern Regional Office na wakwa peke wo form so na ononyamfo fififi avekwete etwense mu no osi o wo bibia da obekwa akwafa forms bia ema ewom na afei wanu asebisebio wanu ni padua no baby edi dem kakra no person living with disabilities no na ema na ewom no omkofa forms na no kuo ni se wo mo achemu se 50% discount na wo mo ede emamo ebio nso munya efa forms no edachina ewie pe munhwe anim se nyankopon eya adomu a
wukuada eye July 30th no vet no ebe hyase na nyankopon eye adom a abato no wanom ato no yawada eye 31st July na wabomane say 4th August ene ye hwe anim se bibia nso ebetumi akoyi a ononyafo fififi avekwete ede sakrata yaba wo ka kire adehye a wonom ebekwa akopeke forms ni nyina say se ukofa form no na obe file a filing fee no hwe ana wankwa yese bia me de check ene ekotua anase ukwa kofa eye bankers draft bia e de akwakotua one per physical cash sikanie miamani ya gani sikanie ekotua to party official account no emo said ye wo munnim nyina amadi nkoma munnim account number ne dada no wakotua e de atomu afenso se wunya akwafa form no na obe file a enya fee na wo campaign a wo koye sebio ukwa de si wobi a campaign a wo kwa koye no ye campaign na da ho ye campaign na ehye nkuran na ye campaign na emfa aboti sembia emfa ma ewo empesua no so a wanom abo amane a Sompa kase yada na echi e de asomwe na ye to akase bono so ene de wo hono mu a obetie no ye se ye frɛ obi doctor ye se ye frɛ obi honorable or the PhD nso aka ho te se Sarfo otie wo ho a na Sarfo abeka kye so doctor Sarfo kantanka e be wo ho se e be yo ko school a okonya asa ne doctor ne honorable no na no na ye Ghana for adwendwen a ye busa ye ho a ye nte ase eno nam so e ma Ghana Tertiary Education Commission GTEC for ababonti de atodwa se sa honorable title any doctorate title no wo mo se ebi wo hodo mu a wo mo nimo hwe anano ada ye wo ho na yewura ebrebetu dwa se mama yerega e che se ye friend no honorable doctor PhD kura na eka ho bi eno enam so e ma GTEC for ababontin say sa honorable ni doctor no amefa wo mu nsem wo mu nimu bibia wo mu kire say e mo beye adwumaden pa na obi biara odi honorable ene doctor PhD ato no so a sebio won for wo mu nsem wo mu amano krata edi adanse say sa title no osefata no wo mu eba befa embra kwan so no wo yi wo mu nyina e de free oman mu yenkotie mbra. His doctorate is a PhD and he has 2 other honorary doctorates. He said he has 3. And they said, well, we are not interested in the honorary. Provide evidence of the academic. We didn't hear from him. We sent him a message. We didn't hear from him. Then we wrote to him officially. And in fact, the official letter that was written to him was not put up to the public domain. He responded Sompa FM. Our letter. And he signed Dr. Hassan Ayaga. So we ask that if you have Dr. Hassan Ayaga, provide us with evidence of the doctorate. And he says he's not going to do that. In fact, he had an interview with Bola Ray some time back. He said his PhD was in business management with the thesis being in political science. Then he had another interview with Paul Adumochiri, and he says his PhD is in political science and his thesis is in political tolerance. Yeah. Arishmama nipa okasa ye professor Jinapo and I would say so because no we no wamana so wa wato aso echemu sensentrofo yi yesemu ada eya ye interview ananse ye no obi kasa na nipa ne kasa o ye doctor ise bi ye nhwehwemu kra ansa na yetimi abonidi doctor ananse ono abono enu nachi no wo so wo mu be ye dwumaden ama sankofo ni nyina saidi no ye be yefu wo so. As a body mandated with regulation of titles when it comes to academia, the Ghana Tertiary Education Commission wants to emphasize that individuals cannot use the title honorable doctor. Doctor into brackets honorable causa. I have had people in academia, people in high authority who have said, my opinion is that you can use doctor / honorary causa. The Ghana Tertiary Education Commission wants to state for the avoidance of doubt that you cannot use that. Individuals using these titles based on honor awards are in violation of Act 1023. Such acts will be treated as public deception and prosecuted accordingly. Arishmama ni pokasa ye Director General Edema Ghana Tertiary Education Commission Yera Professor Jinapo Abdullahi Nene Enyekote.
na opani kesi a yebo ni dini ese onkoye sweni abediachire ewaso ya wonom na wo mo hwe apomuden ho ensem so na echese okwakoboa ononyamfo kwabena minta kando na wo mo adidwuma ade abom na aboa ama Ghana nso ye bambo mu nsem na afei ya pomudini mu ensem no etumi agina yi eye Dr. Grace Ayensu Dankwa na ebra wo kohia committee ya wonom toto na no ewo mrahye bedwafie no na ensebi epiemu a na ononyamfo Sahene Alexander Kwamena afenyo marking dom kuma no eba no dani wono ani afutu mrahye bedwani obi sansa aso said ye nyina ye nim so wura ya na ota eye ewo vetting committee ase no na ne o past no akwa print ni nyina ne social media yi obi a wojo ho sekere na apa je ho treha ewo social media no so obetena wonu animu a ne ye kakai wo saa niema bi a wa yetwam ene wono koyi eye Dr. Grace Dankwa ede ebetu mu se opostu bibi ewo ni Facebook wo mre bi a etwam ene ononyamfo Alexander Kwamena afenyo marking bi sanse antie document ya media betu wanimi wankasa sa wo ye professor wo ye doctor utimi kenkan wo kan a wote ase wo se kenkan wo hwa eye wankasa official page ene wo se ade we mintimi nhwa no paper so a sheet of paper so enkan kire wo say me official page and na print e de buy me Facebook no yo wo bibi e wo Facebook ho no mo e wo ho no mo a obia de no meta verification e wo so na de wo print e wo a sheet of paper eso di abrami mintimi enyi ntum esan say meta verification no ebi eni so entimi ntimi nka say ye me de anase enye me de na no na akwaya ntwentwen na Dr. Grace Ayensu Dankwa na opani eja sabre no wati adwam a no che eye dwumadie no na obisebisa no ano se Mr. Che eno mu bisan bia Mr. Che na akwakwo hia say opani a wono sabre no wakwa print no kufu ese kutu sebam ade abetwe nanim a wobisebisa ne munsem no obeya na nkamami ayi ne ho anu yie ebra sompa kase ebopini ho no said Dr. Grace Ayensu Dankwa Mr. Chair, I cannot tell on a piece of paper whether it's a verified page or not. For addressing the minority leaders' unwarranted attack on me during the Parliament session last week. #women at work. #the next Isikado Ketan. Again, Mr. Speaker, I cannot verify from a piece of paper. My Facebook account is meta verified and this does not have any meta verification. Nanone brofo de debia meka dewu Entino ononyamfo Alexander Kwamena afenyo marking obiti limit anyasam ketua entino se mami wo professor wo sanse a doctor obi a wa kire surgery for 15 years de enye easy sa entin sa meta verification na so ko Facebook page ne so a that's one was wo hu ni sheet of paper no so entin won tumi nkase de ononyamfo Alexander Kwamena afenyo marking print by na ye ne de anasa enye ne de a wo chechire mu Dr. Grace Ayensu Dankwa wo no ne so ani a yabo ni dini eso nkoyo pani kase abedi akire na wo no mo hwe apomdimu ensam so e wo mayi na nanumu enam na shebedefie wonmo eje mahamake etu mu a eye bela womo edekoto eye emrashebedefie wonmo ebobo ho womo wieye ena womo gitu mu na eno enam so ema Social Security of National Insurance Trust ya utility awa SSNIT no womo so ababonti chese eye asempo sene emrashebedefie womo age atu mu no aban no so eni swade mu so obeboa yade a sebio eye kranko womo so ebeboa na de da wo makoma so pa ene pensioners wona wakwa nwumgie mu wo se wo mu ebeboa ama sa pensioners no wo mu wie a yetimi aboa wo mu ama wo masochere mu etimi ejina abrane se ye beka ya se na se mu so obi ko na nwumgie mu a eya sika eba ewo nipa ne nsem no eya na enwo de ma na nse kura yete se wo mu kura ba bonte ebe kasa se wo mu sika na emo na enu ne nam so ema senate for e de atodwa se mahama ke no wo mu be ka bom kolabo aboa ama sa pensioners no wo mu hu etimi ato wo no mu Director General Edema Social Security of National Insurance Trust Senate ne nsem wo de todwa no yengo tiemra
Yadwuma na ye ne fapem pa ene pensioner. Ne ye beye bia collections ye investment ye ni nyina train. Ehia say work a pensioner. Ne yes ye ne de man ne make sure say the income is secured eno na yes ye. Now to me yes only pensioners in income because we stakeholders ba ko pa edi akoti wom ene pension. Anything that any pensioners na yes say yaba nti ene omudi nkita ho no mo chen ne dom akoma so ne ne omo expect from us na my how ye ne omo ye adwuma ne bomu a ebema obia ebi ni say aso mu nyi no honamu de na ahode ne kofom kakra nti nkomo be stress nkomo benya emwa edwen ho ne esi ye tie ne mo nyame adom president introduce Mahama nti ye be engage team no working on the Mahama care program say ne be ya ne yenso ebetimi aye ema aboa ye members no yaye ne atoso ye members ni bi wo hono ma baby omo te no ebi kra na clinic mbeo me wa ye member bia ye member of NHI nti edwen ho ne esi ye ne NHI ne trust Sompa FM ne introduce a telemedicine channel pension and national member bia baby awo so wo per medical advisor or dialing na you bet me amasa advice na won't yesika bia Nipo kasa ye Director General at the SSNIT Ora Kwesi Afra Boyni na okasa wie ya pe ena nana adakwa to 4 year wodo regional chairman so enya kwanjina simpie so en wo twitwa se oh nani age pa Senate for send your wo aka wo nsemi se sa no be ne dia oh nani age papa ojiri se beboa wona okwa ahonje mu asebio na wo mo ani atoto aka wo mu nsem no owie no stress nka be ya nka ban no emma wo mu officer asebio eya abefo na o mbetimi aye adwuma no ama adwuma no so etimi akoso Senate for no ankasa e wo no no te oni ni ho a anka ye mu bebre nka wu emra ye wo mo hyase no na ye ntiase e hyase 1965 no me people teacher head teacher na ye tiska no ahunhu ni ska no ko until say 1972 afedie wo mo ka ho bo mo ye e free so mo ye sa ade ne de minim se dwumadi bia wo mo ni ye di bia anso no wo mo kai ansana ya ye sa adwuma no nti adwuma no wo mo ni ye ne de ne kwan so an wo mo ni ye challenge kakra woman say the pensioners advice form no ma nipa na wo ba no a wo mo atworo baby you may nti enhye nipa no say o meka yen pension no na no ho na ye ne wo mo edi hu kicha ho senka wo mo moa sene ekue esitie die senka wo mo beka ye ho a o hawo ne bra ede binum so no nka be firi ho Adishmama Nana Adakwa to 4 regional chairman at the SSNIT Nene and Yokotie. Nana KJC Company Limited say enkancho say ekoba sempremo enono bema wansin so mansa no ham adansie niema papa efie wanom akache ene ho entin so ya brantie oya ketesia afei ena apese usi dan ye kanfo Nana KJC Company Limited ede amawo ye ni wo mo free tete ni nyuma den ene ni nyuma pa wo bonti Central Steel wanom abona baso afei abaso bopi na ena waje afiri enwumako akukudam enchen eba no enadoa ensate kwa baako ekosi ntati akwa bese 200 de adi bo yesu asenua ni nyina bi e wo Nana KJC Company Limited a obenya bi eba no plywood awodo building wires and as binding wires ni nyina cement papa we to foundation team say yes foundation no ati apostle what person said dan be ye dan a ejina fapem papa obeto so e Nana KJC Company Limited na eba no iron rod ho sensem a me pacho ukwa ni nyina ne bo eda fom roofing sheet no was from Ajampentu du be fanso kese brane anu odene ebeto roofing sheet no ne ho eden pampese pampestic e Nana KJC Company Limited ne kan for de amawo wose usika nso abrane no ntena senkwan hyehyeye sanso opeso won so ye fiewura ne ye fra landlord ana landlady e Nana KJC Company Limited kuma senkran be bia Ghana ha ya to nkrabata no apeten for 0204 355-040-0204 355-040 na oba nyakopon ya dom na se otua akabosumi bia obemmo omua eya de o so de mo e secure sanitary pad eno na mememo busumi bia mememo enti memo na o memo na o mene wa na mu abom na se de secure sanitary pad no e ba ya me try ba ko hwe ya me hu se
ade mu edewu entimi mate atom no minti bi wom na eno no eboa ebo me ba ye ho ban afen so pel kwati na ewom nti eboa ma we no heavy flow ni de obefrofro ni nyina no enyo ho chakachakasa ye sone so na chinchim kama de bia ho ye dry we bedu anwumra na se wia na opese ukọ change ho kura no wa hwe ade aka so we kura secure kura men change ho anya hwe esan say eboa wo ama we feel secured na so first 3 days na aye bi mu say omo heavy flow pa no ubetumi di ato sere compound mu na wo wia wo di ahye skin white eno ana wo kɔ no esan say ɛso white by tre ne ntaban no so tre enti we no empepe mfa ho no leakage eye secure sanitary pad eno ana nsan emrante no ene papafo no wo mo tɔdema wo no mo yire no ene wo no enkanchemafo eye secure sanitary pad emrante wa no so motumi ato bi di akoma mo amene mu asabio menopause nyanche wo mo secure ne de eno ana sese adwa so ukwa wo bia gio enti wunyante ya mepatwo ukɔ dwa bia so a usu pe secure so wura sa shop wo no mo nton secure pe huni se wo mo ya cake na wakɔ baabi foforo ko pe secure ne bi efato na emwa wo kumase ne important mama excellence cosmetics wo no ena etu di ama etufuo mu ewo EZ kwada so taxi station honom old Asempa pharmacy lane mu ena obehu mama excellence cosmetics 0243 862-158 0243-862-158 na mama excellence cosmetics ma secure sanitary pad ni bi ewa santamanta mu ento na wanu mu a wamde homeopathy ehase yade ewo ma konkuru Ghana mu asei obia beka say wonu a wamoboa eye endpoint homeopathy clinic wanum no mo hyase edi homeopathy esa yade e wo hanom emfidi a wo mo di abegu anum a wo mo di adehye mu ayafo hyehye mu na sede efidie no ebe scrutinize na yi yade e wo ho nyina pie wo sese wo chepe ene ho aka na yi na da screen ni so no ma hwe se bia wankasa wadwonku ene ho aka na yi na da screen ni so no ma hwewo na wanum se infertility pa de o mo tenete ba ne be ma mo pa wo che mako India ba amanfo ayi mako ye bi sikampempem machi aso setel ema onko endpoint ntia ehwo your last stop monko na monko je ba ne bi enfantom na so premature ejaculation be ma de bia na ka kire wo sa wo yin swale no woto a ye yedwom no wo frɛ odo papa bi ye se menhia wo bomra ne a wo so hu se wugina yi na de bi oba be swale na no chen popogro be ma wu pra wa ho why enti wo ko endpoint obeboa mo asumi agina so ache eba ne entinimu afa enompemu eba ne de bia wo ko a wo ba bi ya wo ya de bia wo feel weak me pacho okọ endpoint a ye beboa wo ahwe dododo afa enemu nyade STI wakotete ukọ endpoint a ye betene te ede amaum na kumase ubehu yen e wo kronom aboahia wonom ewo Angel Educational Complex achiri wonom a enkra ha say shell signboard eyebrono Spinters quantum point so and abehu wonom 0244 867 068 and 0274 234 321 na endpoint homeopathy enyo so ena ye kwasiada nenei wanmu a omukọ asode wanmu a womu bepie womu mbekọ babia mepacho babia wosa wokwatena wudidi ema wa homeka ho wudidi se wadidi fie wudidi se wadi aduane pa esan say sa wotete aduane bone ema ayefono edia wono so ebodondo mausa entu betwa na sa okodi aduane bone bi ato so yam de kru pacho wan kodidi wo haje ahontia so person wudidi pa ema aduane na wadidi wunyam ahodene a eye haje special local foods ene kan for the amawo eba no konkonte eba no mutuo eba no yitue safi awache jollof rice plain rice bankune terapia upenu bankune wokuro stew apeprensa aduane bia local foods ene continental foods haja be nya wo de okwa ase meme ye broni mepe peso ye continental dish ma me obeye ni na bi di amawo na so no si ye wa Ghana hapa de ba local foods pa se ye nya aduane natural way eye hajia wundidi hwanum wa baabi a wudidi nyina wutwa nkoso wudidi baabi de na so wutwa nkoso hajia special local foods ene yakan for de amawo TikTok ye ho Instagram ye ho Facebook nso ye ho edini ye hajia special local foods hacho ena obehu yan atomic quantum point so ye ben transition funeral home ne pe ewo hacho atomic quantum point so ye ben transition funeral home ne pe hajia
ese ne kwasi yi sa wo frɛ na baabi a wo bia wo say distance is not a barrier baabi a wo bi odi aduane no ebebrew 0246 359 921 0246 359 921 sanse haji amane de pese ya wodidi yie na utumi nyini yie na unya hoden yie ntime bo mane so bio e de ama 0246 359 921 ana 0535 484 392 abusia wonom adama na wonom aso yasene ema no sia brem kase ya de sumwe ya basese ya Sompa FM. Munde dinam se menya foreign call. Hello papa, what about to be a new? Se me feel London, eko US. Na no crowd wo kru fra me bo mama nia. Na papa mo ho te sei. Awurade aduma haboko. Na ko Gyasi, eko bosem pene mo. De wo ton adansi ho niam no nso. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Eko ba, mesi wo bo aduma kra sre kane no a. Na wo dru US won so manfo bo ndin sa na. Papa US hakura de. Na ko Gyasi company limited bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba adansi ho niam dia. Obian se na ko Gyasi company limited. Na matese wo bi depo kesie bi e wo kaso a. E ho na wo bia koto adansi ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chanhua. Akuo ba sempre mono no. Onye mereda. She, we kura no miensam and we bi en foforo yawo. Ba ko abu akwase paase kumase. E ba ko so pokua se nkran ha. Obi ase na ko Gyasi eye bemaba e wo dansi mu. Waton cement, iron rods, banding wires, and adua plywood and just said about dance ro. Te se bibia e de hye e dansi ase de ko wie. Depo no nyina nso eye tufo bo. Wodu ko ka mu a, wodu ko ja free. Akra we kaswa depo eni pokrasi de no kra to nchen a wosan wo bi akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosan bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen a ebi so magazine road head office no wo bie depo kese so o da dientam edweso Akra road femeso opposite Alhaji Salia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 9393. Nana ko Gyasi company limited. A Kuabas Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the Obian himself a prostate. Na baby omutibi screening Emma Huni ye etuasia. Na a Endpoint Homeopathy Clinic. Anasa a kidney, a liver problem. Wofa baby and ajo. Na the friend premature ejaculation no. Be maybe a one would offer kwakweshia. Asa wo di ne ho agro asa wo tonte ene ebra Endpoint Homeopathy Clinic na ye moa e ma ne mema mo pa wo eye Endpoint Homeopathy Clinic wo mo dem fua yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa ba bi na adwodwo kidney problem prostate de eye Endpoint Homeopathy Clinic kuma se wo be hu Endpoint Homeopathy Clinic e wo konoma boy hia ena Akra hanso so de wo mo gina mu ankasa e wo Spinters bebre friend share signboard no huduro na obusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic obia e be kire for Endpoint ewo 0244 867068 and 0274234321 Endpoint Homeopathy Clinic wa mo dem fua Kweku minim se wa FM me kraman nane na so ebony show ho a embaso Mane Honsepeno. Ebony Condoms comes in different flavors and available in all pharmacies, chemical shops, over-the-counter shops, and pubs. For bulk purchases, contact 055-230-0075. Ebony Condoms, Ghana's most pleasurable condoms. Make it worth it. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. We got peppermint, strawberry, vanilla, chocolate. It only the view is a condom. The condom only and then it's not on, but it does got as a condom. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hye ya me kan se yi ba kwin. Ani wayi me ensen. Bra, sanya time heba me hya, esia gye me ni me fiefo enya de abaako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba
Heba Mesha, make us a me do one dance ya heaven and a demba copy. Ain't it malaria? Where drawn time Heba Mesha. And you and Unko, Diana Numa to a want to me any diano. Time Heba Mr. Drono and a Yamau. Oba wa fire flow, Dioma Quadano for any aquada when you fear do me no intiminum a draibi. Sir Obato a draibi anuma. She said Wako Hospital and I said lab. I'm a who say, oh, a 3-day malaria be answer. Sir Opa time Heba Mr. and ready to do it to her for any K&G Heba Center, Ewa Rome, Abidjan House, and about Kosovo at Tonsu Monaco Junction. And no Echi, Ubenya be atowo over the counter medicine sellers. Any Heba shop do dona emu. Fre 0244 417669. Kayo, set time mono time. Time Heba Mixture. Afi malaria fever be adani ziba ewo munube tuako. FDA aji ejodi enkra tuyi atu. Munde dinam se mena foreign call. Hello papa, what do be a new? Say me feel London, echo US. Nano crowd who cry from me mama nia. Na papa mo ho to say. Awurade aduma haboko. Na ko Gyasi. Ekwo bosem penemo. De woton adanse ho niam no so. Wo hye ho de. Oh, wo hye ho. Ekwo ba. Mesi wo boduma kra sre kane no a. Na wodru US won so manfo bondin sa na. Papa US hakura de. Na ko Gyasi Company Limited agi ba bia. Wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Adanse ho niam dia. Obian se na ko Gyasi Company Limited. Na matese wo bie depo kasie bi e wo kasoa. E ho na wo bia koto adanse ho niam. Na eye no kura papa. Oh, no kura pa. A police station in Chanhua. A kuoba sempre monono. Onye mereda. She, where crano me and somewhere and will be and for yao. Baku a buakwas a pass kumasi. And about Conso Pocras and Cranha. O Biase. Nana Gyasi a bemaba. Ewa dansium. What on cement, iron rods, banding wires. And I do a plywood and just said about dance. To say BB, I share a dance ya said the Korea. The pony answer. A to football. Would go care more. What could you free? Akra we ka so depo ene pokrasi de no kra to nchen ya wosan obu akoteman Tantra Hill Iron City amanfrom wosan bie depo kese so e wo Koshiman Kumasi sepase depo no kra da nchen ya ebisu magazine road head office no wo bie depo kese so e wo da de ntam edwesu Akra road femeso opposite Alaji Celia ampaba meboshen Tanoso Breman and a Manfrum. Numbers of man for the fray 0244 313 752 and 0244 41 93 Nana Gyasi Company Limited. Hey, a Kuabas in Primo no. Yenina yet yes Sompa. TV Emma Aketiapa. Ebusia Sompa de Aketiapa papa yet ansam no so yeda se watwen yen amayaje aboafo nkratso aba ne ewuramu ewo Odumase DA Basic School achechefo na afei wonom a wom ho mpanimfo a wom adwene school ne ho kasa school no wonom se ewo Robon Odumase eno no ewo Kwawu East Mesne enim ewo Poye Mantamu na adehye no echrem se school no sebisebio school ni da ICU oyade na koye nipa enkasa brei oxygen ayade asi ni so nyasam ketwa abusua wo hwe yo Facebook ne so a school yi pa na ye ka ho asami sebisebio wo hwe school na ase de obi na abobọ se ni nwa ebuo na wode ni nwa egum sa school yi mu na ye mofra wo mo ye future leaders no eti a wo no mo eje entete ma ye kire wo mo this is and what is ni nyina eka ho na unit committee chairman a wo empotemo Owura Francis Kodwofosu wakasa chem se school no ensuo to aboi enfrema afa aboi enfutro krakakra na befa aboi awia so bo a ehye mofra ne saa anti mofra ne be school anu amusu won yam esanse wanum enya bia ye papa metena na ne akyerkyerefo nso a ye be posti wo mo de wo ma ba yesa Odumase DA Basic School wonom no wo mo ba na wo musu esanse bia ya wonom betena no ensem fata se enipa etenam Owura Francis Kodwofosu ene Sompa kase echechenkom una ya from KG2 JHS2 ba ya dan ya ono dia wa ubi hu ya de emiansa ya kare nyina ya pata ya KG4 na ya bonu ya dan ya no no na class 1 and 2 so ya come up na class 3 and 4 so ya come up or dan ba come class 5 and 6 so the same thing ba and say we ya se omugu ya from my bonu ya de bi yi kura abo akola program kase no de Yenina yet yes Sompa.
abadi yes one said mama and also your problem of scaffold but I know from KG to HS2 teacher 46 the mama can be able to say they can be a class 1 and 2 na teacher name back on natural my dear as tram for any teacher name back on natural my dear sana teacher for no more than and also you need a community and I ask us my German travel more so you need teacher for them already deal with the Ajabaya down master or Yama you had to do so I'm sorry I be an water you and I got crowd Yama and also more bias and I'm losing to Crown Palano Uncle School come to the Caribbean sober. Openi okasa ye eyo unit committee chairman Ora Francis Kojofosu na okasa ye nti adesrede a Odumase DA basic school a eno no ewo Robon Odumase ewo Kwaw East Mesini ni wepoye mantem no wo mu hia no school no da so a eda Facebook no so betumi abehye eye Sompa 106.1 Sompa 106.5 Accra na adehye bia wonom ewo eye Odumase Robon so Robon Odumase a wonom ema ekosuku yibie wo so ene Sompa ye etwetwe nkomo wo mo hawa wonom ewo enye kra enye tiesa ban so mra meboa na meboa na school ma school no kware nyankopani school na enye oda so mo aba mbe sane school ne tie enu ya committee na koyi omana community na na etwanua na de aboa aman dan osima den simiansa pe na ho nti community na na etwanua na de aye yara nti oba so wo sane ngora ne bikurati nuase ne ade tiesa ban so mra meboa school se mra de anom mpenufo edi kan high and abama boy no mo on school na my any teacher phone Entino aban eni mpanimfo asebio wanom ensem wo bie broni beka se philanthropist fo no munyina monko Odumase DA basic school ewo Robon Odumase ewo Kwaw East Mesini ni mwepoye mantem school ni de ne tebia munyo abusua yenina ya wura ho saa se wo hwe ba bia emofrei pa nketwa wonum gu a kyerɛkyerɛfoɔ nso yɛde wɔn mo ba san sɛ hɔ nya nika hɔ nhyɛ nkura nti wɔnom entumi entena hɔ no teacher ni baako pɛ yɛnkɔ na yɛnkɔbɔ wɔnom na agya mmɔfra no so enya bibi papa entena hyia deɛ Every additional mama, your focus upon Uncle Ye, our US subject memo. Now, US man penny Donald Trump and Chebia, and now or the better just say, a man might do what? And the Kumepia, and what's a one more in Shasia upon Kata, Diaba, Sebeya, a funny Jodian Winsam no, one more ebetiasie, for our US, and sa a man minor. Wabo a minor Canada neck and Hubia, Wama Canada, a bino, 1st August, as a bedroom one, a was so day and Tiasia Pam Cratano, a bana, womo, and Tiasana, womo, and sign. And no, and I'm so, and near Mika say, Canadian Prime Minister, Yera Mark, Kane, what they are to just say, and ya dear womo, ebe sign Tiasia Pam Crate, bia, Sebio, and fam fasudie bia, and fam bre Canada minor. And ti watching trans so and no nam so ama US man penny Donald Trump, now or consashe, was Scotland, a one what they said, drove for dim command or the two just say, Emerano sona se Canada, man penny and fantasia pam crata number, ama woman sanya, and the dear. US a buying and answer US minor and Canada minor ebetimi edidwa esan so oso hwa a toa ededa Canada for toa ededa enema womo credit free US eba ene womo di free US ekono wo se yade esopa ntia yade a ekun etia US aban no eno en wo cha se ene a wo ka se wo hwe ni mu kwan se 25% toa womo di niema free US so eko Canada no ene wo beto so se Canada ban no fa ntiasia pam no amba what better so eno edanchen yi a 50% eno so one hour ton nchanse ene nadoa ne ade no eno so or the better so ene ne ma bebre ento ase kopem 1st August no Canada ban no ento na mo bia amfa ntiasia pam no ho a ene US aban so enim kwan a wode Canada ebefa so Abusia yegyina yeso na anopa no nsia bremu kase ayede somu free Sompa 106.5 FM Accra so no yemu ni kom say epen safin waso wafidi a ensemu ayedidi wontua no ebi ne say NDC amanwuko say efiti nyakopon ya adom akina ko wo a wo ya NDC ba na opese ukogina mu ewo akotia abato mpesua so na opremra hye badwa adwa no wanuma bie wo mapono mu acho obetumi akọ wo mo regional office a eno no ewo epoye ematem no akopeke form sanso ena nipa 9 da so ewo MPA posifo akachi ade nyina fa MPA wonsansam no
Ebusua na ensem no edoso na yede som wo na hye no so se ensem no efiri Sompa 106.5 FM ekopie mo ewo Sompa 93.1 Kumase Ayiko FM 100.9 Kumase Adamfopo radio ebutu Paris France abrochimemu a wanom so fa ensemi etopeten Sompa Takwa 101.1 Sompa Takrade 103.3 Sompa Tachiman 106.1 Sompa Sunyane 98.9 Sompa Nkranza 90.7 and Sompa Dama 101.3 afeu pm wo mankesim ene ne mpotemu a Kingdom FM 106.1 Facebook no uhun ye so Rasafo Kanta Kadama Oshimi live Sompa 106.5 FM Accra yada mu nyina mu ase awia ye bai back kan mu messages no de amamo YouTube no so Sompa FM live a wo hwe yen efiri ho www.sompaonline.com website o ratabuati adama esemfo pani wakutire ensem nyina potokrasam brofo de akogua no ma betumi akokenkan bie na Gyasi company limited koba sempremo no adansie ne mapapa wanom eso yasene ko na ekopa adansie ne mapapa ni bi eto secure sanitary pad se oba abosumeso a wo bemmo secure na wasa wodemu mama excellent cosmetics ewo asante mantemu edum pz a wotu de amatufo endpoint homeopathic clinic kwase yade na ye chronic akawo na wako na yetu asie ese hum hajia se na kwasi ubedidi hajia special local foods eduane bia hajia ma no mame fama na fra no na onfa aduane no emre obabi a wo bie sanse na aduane de uhu na aduane no kra no starting mini ntosio enya asem ketwa hajia special local foods 0246 359 921 0246 359 921 hajia ma no frano na onfa aduane ne bimro hacho atomic quantum no so wo ben transition funeral home no ko ne kodidi ne fili benze na abusua ye nase wa oji brani adaje etie yen ene anope yi apesma kadishia ye je penie a ye somwo mimidini abena badu adepa kofi meni aba oba pa nana ya keche yakramo